Hi 326 Express. Hi Donna. I am a lady, Animakwere 49. I am a widow with 3 children. We are based in Germany. My husband's journey here was a struggle. He applied for the job that he wanted, but because of technicalities, he actually traveled, but he was banned. He came back to Zimbabwe to regroup, and he decided to change his surname. When he reapplied, he was successful. He started working and he built a life for us. When we moved here, all was set: a house, good schools for the children. Life was good. And even though he had changed his surname, he made sure Kuti, every family member in Zim was taken care of, both paternal and maternal sides of his family, and including my family. He was the sole breadwinner for all these families. He would even pay fees for his siblings' children. On the other end, our relationship was so good, such that we would talk about everything and anything. And I remember him telling me if he was to die, he wanted to be buried here in Germany because he said he had no life in Zimbabwe, except for his relatives. So beginning of last year, he said he wanted to visit Zim, and we did. And at Zim, he told his parents that his life yave ku Germany and he would want to be buried ku Germany. It had been 5 years before he had visited home. Even though vabereki vakada kurwisana naye, asi iye akaramba achitsikisa kuti ndinoda kuvigwa ku Germany. He did not build anything ku Zimbabwe. So I think what he said it because he knew kuti it would be his last visit. We came back, and sadly, last month he passed on. I notified family about this, but I was surprised at the responses I got. The family said he should be repatriated to Zimbabwe, but I want to honor my husband's wishes. I want him to be buried this side. I even offered to pay for transportation and accommodation for family members to come this side so that we can honor my husband's wishes. But I am faced with resistance. They are telling me kuti kana wafunga zvekumuviga ikoko chiita iwewe zvaunoda uri wega ikoko, isusu hatisi kuuya. I do not know what to do. I do not know how I can convince this family kuti ndivige murume wangu zvakanaka. Ndinenge ndatadza here ndikaenderera mberi nekumuviga neshamwari dzake dziri kunoku ku Germany. Please help Vedari. What should I do in this situation? Ndapererwa. Iyo hot topic yetu ya namhlanje. Oh, shame. So first of all, I'm so sorry for your loss. Yeah, I'm very, very sorry for your loss. So this is a lady in Germany, right? She had a husband and 3 kids, but and then this guy says, ininda kuda hangu kuvigwa kunoku because vana vangu vese vari kunoku, vana vavo variko kunoku as well. Yes. So he wants to be buried in Germany. He came last year. Yes. Achiudza vanhu vakafunga kuti ari kutamba here. Vanhu vakati chii vanhu havana kuwirirana nazvo, but iye akaramba achingotaura kuti ndozvaakuda. So mufi akatotaura nevanhu pachake kuti ndikuda kuvigwa kunoku. Yes. And then he goes, he passes on, and then vanhu mudzimai akuti ndokwanisa kukutumirai mari muye kunoku tiradzike munhu kunoku, hama dzakuchiramba. Yes. Okay. All right. I mean, what do you think before I open up my phone lines? I think zvinhu zviri kuzivikanwa kuti murume uyu akataura before he died. Akataura akaudza mudzimai wake, haana kugumira ipapo because vamwe vanobva vazokanganwa kusvitsa message kufamily. He even told the family. So I don't understand why they wouldn't want to allow him to be buried ku Germany kwaane upenyu hwake. I don't know if there are traditional implications. Maybe avari kuti izvonzo ndiwo anomutadzisa kuti asavigwe angovigwe ikoko kwaari. I think I'm limited when it comes to that. Yeah. Because that's the only aspect that I would think that's very concerning. Kuti kana pane zviri kunzi avigwe munyika yavatorwa in terms of their traditions. Yes.
and maybe the deceased didn't know any better. Because pane mamwe marudzi kanotonzi hazvitofanirwi kunge But I'm zvichidaro. assuming kuti he knew ndosaka akacommunicate. And I think it's such a case as this. Ndosaka akameka short again. Ndifano kunovaudza vanhu ava because vanozonetsa munhu. Manetsero avari kuita iwayaya. What would you do in this situation? Hanzi ngavati vauye kuzotora mutumbi kuGermany. Ko vakauya vakatoti alright takutotora. Because apa tiri kuvasikidza here kana kuti tiri kuvaramwira. Let's hear what you have to say. 0772162651. Hello, you're live on Star FM. Hello, hi. Hi, Maswera say. Taswera maswera. Taswera. Ngaende sonovidza murume kumusha. Okay. Yeah, because kana hama dzacho dzataura izvozvo ukapikisa mangwana vanozotanga kuti yewe muroro wakazochidai so, yewe wakazochidai so. But Mufi, aren't we supposed to honor the wishes of the person who's passed on? Yeah, just wishes, but at the end, it's your family in a share that Kokana Dokumachina Kuno. Because you never know why are we facing out joining how it's big Nokumushin. Pampana, not about Mushonga, somewhere. It's not much more. I know Vanochkavan, right? So, where white Akuno who I mean, Varguseka background Indiani. What a way to start. Okay. Hanzi hama idzo dziri kutoda kushinira zvadzo chituna. Ndizvo here. I just think they're just concerned that they're laying their person to rest in a foreign country. Yeah, I would think so. But chi chakakosha pa zvinhu too. Is it the issue yoku laying him in a foreign country kana kuti actually, listening to what the Mufi zvaakati anoda? But Mufa, hello, you're live on Star FM. Makadini. Tirinan Makadini. Mufara, but shona zinonzi. Iwe dona kana wakafa iwe. Hausina power, hausina control. Vasara. Kunyange wakaroorwa dhona. Wakanofira kwaunofira. Vabereki vako hama dzako ndo dzine simba nemutumbi wangu. Mutumbi wako. Saka apa as it stand, uyu mukadzi uyu hasisina power. Kunyange paine mawishes akataurwa nemufi. But anongodiwa chete nehama dzake kuti arige kumusha period. Hazvichinje izvozvo. Hazvichinje chino. Okay. Hanzi mufa akati haadi dai vakanetsa mufa asati afa. Munhu ngaavigirwe kuGermany. And then so says, why didn't he write a will? As long as he didn't write a will, the relatives then get control of the deceased. We've got voice notes. Saki Gracie is attending to those. This one says, hi Donna and Saki G. First of all, my condolences to the lady. If the men told the family, then so be it. Those who want to bury in Zim should meet the cost within a limited time frame. Right? Within such and such a time, just bury him there, and after all, that's where his offsprings are. Hello, you're live on Star FM. Hello, that's my first time and thank you so much for calling, love. Thank you. I think movie. Hama zedu dzinoneta isusu takaita the same issue with my mom. Okay. Ndinoda cremation and everyone was against it akachiramba vachiita state yaramirwa body. Tikati kana muchida chitore body yacho muende nayo. Vakatadza. Saka ngaangoita the same thing. Aite zvinoda murume wake. Handiti ane vana. Vana vacho ndo hama dzake. Kana kune macousins azoshare one unowirirana naye. Hanzi hakuna macousins, kungone shamwari dzemurume chete. Izvozvo dzacho nevana they can do it because akatotaura isi takatoti kana zvataura mama yedu that's what we are going to do. Izvo kuzotaura hanzi iye munosimudzirwa mhepo kupikawo munhu akatofa atongofa but we have to honor zvaataura. Ngaavige munhu kana vachida ngauye vatore bhodhi yacho anokoti handina mari yemutore bhodhi muvige obva aregera kuenda. Alright, toti vane mari yekutouya vachitora bhodhi ovabvumidza here? That's also part of the question. Iye nevana vake haende. Alright, ongovapa vodzoka nebhodhi kuZim. Ngauye naye voviga vega ndozvavari kudaka vari kuidi munhu afa. It's a matter of destroying the body hapasina chimwe kafa. Kuda kungoomesera munhu kana wafiro. Vanga vakatomaka vaingoda mari yake vana.
Thank you so much for calling for the first time. Welcome. Thank you. Bye. Bye. All right. Our Hotsotso, courtesy of Old Mutual, hashtag do great things every day. We're back after this. Significant savings at Spar today. Save big in Zig, hip hip, hooray. Tengane mutengo wakaderera. Stable value when you check out. Just Zig it, no more doubt. Shop at Spar for massive savings in Zig. 2 kg Cookmore white rice, 62 Zig 70. 700 milliliters. All gold tomato sauce, 86 Zig 70 cents. 500 grams Colcom Country Style Boerewors, 118 Zig 50 cents. Spar, better together. Hey you. Yeah, I'm talking to you. You look like someone who appreciates great flavor, perfection. Someone who knows how to bring the heat. Grab a pack or 6 of Pacific Breeze this winter. Experience taste like no other. A crisp, cool, calm, collected factor. Perfect to heat things up this winter. Phosa Meleleni. Go ahead, grab a pack of Pacific Breeze in store now. Pacific Breeze, we're bringing the heat. Paita nyaya inofadza inobva kuStanbic Bank Zimbabwe. Wave kukwanisa kuburisa USD iri muso uchishandisa chero Zim Switch enabled card. Rechero banga pane chero ATM yeStanbic Bank Zimbabwe yose. Aiwa, ndo panoti bank on growth. Shanyira Stanbic ATM iri padhuze newe. Uone mutsauko wacho nasi. Stanbic Bank is a registered commercial bank and a member of the Deposit Protection Scheme. Tumira mari, kumushaka na job. Tengi airtime, no me date, kulumintano. Badara says, Kanama rates everywhere. Pay your bills from anywhere. Bakuru never dick, pay for anything you need. One money, it's convenient. One money, one kumuntukum no. One money, it's simple. One money, it's convenient. Be it insurance or your payroll, we've got you. Take out my grocery, swipe your debit card. To Mela Yamagela, be my music bit. Pay fees, buy things, no need to stress. One money, it's convenient. One money, one kumuntukum no. Send and receive. Pay and get paid. With money from Net1. The 3 to 6 Express on Star FM. Now, enjoy real value, real savings with TM Pick and Pay Winter Warmers. Get your Tyler's Lemon Juice 200 mils for $1.10 USD. Your Pro Brands Peanut Butter 375 mils for just $2. Your Mazoe Orange Crush 2 liters for $3.90 USD. Your Bali House Syrups Assorted 2 liters for $2.30 USD. And so much more. TM Pick and Pay real value always. And you've got to visit our Facebook page for more of your value prices. Shinema voice notes at Chakupai. But this one says, my condolences, my sister. Bury your husband and honor his last wish. We had a similar situation. My uncle lived in the UK for over 25 years. He died ku UK, but nothing happened. Family yakapopota, but the man wanted to be buried in the UK. Sakakanavachida, they'll come and get Ivu and bring it home. We've got voice notes. Listen to this one. Hi Donna, hi 3 to 6 family. Hi. Inini ndinofunga kuti nyaya dzano akafa dzakaoma. Asi if I were in a position, aingouya nemubhodhi yacho kuno kumusha. Don't fight over a dead body. Munhu atofa achadzoki. So she should just come with his body kumusha, ongoviga murume wacho zvopera. Hi Donna. Apa panyaya ino chinonetsa ndechekuti zvikureva kuti isusu hatisi kuona zvinenge zvataurwa nemufi. It means mufi kana akanga achina kunyora hake uyu pangori pakuti paukama otaura kuti inini ndikafa imba yangu, ipai mukadzi wangu, ipai vana vangu. Zvikutaura here kuti hama idzi they were not going to honor it. Vakuratidza kuti vanobva vakanzura zvinhu zvekuti munhu afa ataura here. Aiwa ngatiregedzei kudaro. Let's honor the dead. Okay. Let's honor their voice zvavanenge vataura. Hi Donna, hi Saki. Hi. And I've got a brother on got to New Zealand. Okay. He's already made it clear that when he dies,
anovigwa kuNew Zealand. There is nothing wrong with that. Bonozo arikuda. Anyways, it's maybe in Tasosarati Sana Baba Washwere, but he's been living in New Zealand for more than 25 years. So I think Asha imwe hama inozokwanisa kubvuma kuuya inozofa nguuya ine blood rake. Omunyika kuGermany uko. No problem. Hakuna munyika isina rinda. Raskuda from Glenora. Thank you so much, Raskuda. And I think it's a conversation that needs to be had in good time, especially with people that have moved to the diaspora and have lived and established themselves in the diaspora, because now they've got children and their children have children. And maybe they want people who want to come, who should come to their gravesite. Yes. And it's just tiri hama, but uri hama ye mwana iwe yanzvadzi kana kuti chi zvekuti ungazochifunga kuti padiki ndoda kuenda kugoa. Maybe these are conversations that then need to be had and in even good time. Donna, I know a lot of people vari kuti handisi zvonzo padiki toda kuenda kuguva. Vanhu vanganiko vari kuenda kumakuva hama dzavo kunoona hama dzavo. Pane mamwe makuva akasosiwa 25 years ago. Mutomboenda. I think I don't know. I'm not kuti I'm going against chivanhu chedu, but I'm just saying kuti I feel like when we say kuti toda kuzoenda tichinoona guva kuti ndopa akavigwa. Kangani katinoenda takafirwa nehama dzedu last year. Kangani kamakaenda kunoona guva. Yeah, it's a heavy conversation, courtesy of Old Mutual. Also, other heavy conversations that need to be had, courtesy of Old Mutual. I remind